Soldiers and citizens, the time for action is now. We must stand united and resolute. Politike yo muri Afurika yo hagati hari amazina amwe agenda agaruka cyane kubera uruhare rwayo mu bihe bikomeye byaba iby'amatora ndetse n'ubutegetsi. Muri ayo mazina harimo Colonel Nanga, umugabo wayo mu bantu bagize ijambo rikomeye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Colonel Nanga yavukiye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihugu kinini cyane muri Afurika gifite amateka akomeye ya politike, intambara, impinduka nyinshi z'ubutegetsi. Kuva akiri muto, Nanga yagaragaje ko ashishikajwe cyane n'ibijyanye n'imiyoborere, amategeko n'imikorere y'inzego za leta. Mu rwego rwe rw'akazi yagiye akora mu nzego zitandukanye zifite aho zihuriye n'amatora ndetse demokarasi n'imiyoborere. Ibi byatumye agenda amenyekana buhoro buhoro mu rwego rwa politike no mu biganiro bijyanye n'imikorere y'inzego z'igihugu, ariko izina rye ryatangiye kumvikana cyane mu rwego mpuzamahanga ubwo yagirwaga umuyobozi w'ikigo cy'amatora muri Kongo kizwi nka Independence National Congress cyangwa CN. Ikaze kuri Nkunda Show, aho byose ari byateguriwe. Muri iyi si byegeranyo wahageze. Turashaka kwagura ubwami ukajya n'ibwota amasimbi. Ibyo ntibyashoboka uramutse udakanze subscribe, share ndetse na comment. Nitwa Idi Nkundiye. Iki kigo nicyo gishinzwe gutegura no kuyobora amatora yo mu bihugu. Icyo kigo kandi cyagaragaye cyane igihe igihugu cya Kongo cyari mu bikomeye bya politike. Abaturage benshi bari bategereje amatora y'umukuru w'igihugu. Amatora yari amaze igihe kinini asubikwa, hari impaka nyinshi ndetse hari n'igitutu mpuzamahanga, kandi hari ubwoba mu gihugu ko gishobora kongera kwinjira mu bibazo bya politike. Mu mwaka wa 2018 nibwo ayo matora akomeye cyane yabaye. Colonel Nanga yari ku isonga mu ikorwa ryayo. Uruhare rwe rwari rukomeye cyane rwose. Colonel Nanga niwe wagombaga gutangaza ibyavuye mu matora byari bitegerejwe n'isi yose, igihe abaturage bari benshi bategereje kumenya niba igihugu cyabo kiza kubona ubutegetsi bushya binyuze mu nzira y'amatora. Nyuma y'iminsi myinshi yo kubara amajwi, Colonel Nanga yaje gutangaza ibyavuye mu matora byerekana ko Felix Tshisekedi ari we watsinze ubaye perezida w'igihugu cya Kongo. Iri tangazo ryahise ritera impaka nyinshi, hari ababishimiye bavuga yuko intambwe ikomeye muri demokarasi itewe muri Kongo, ariko hari n'abandi bavuze ko hari ibibazo mu mibarire y'amajwi yatangajwe, mu gihe bamwe bashinjaga komisiyo y'amatora kutagaragaza neza ukuri ku byavuye mu matora. Colonel Nanga we yakomeje gutsimbarara atsimbarara ku myanzuro y'ibyavuye mu matora, avuga ko ariko kuri guhari. Icyo gihe izina rye ryavuzwe cyane mu bitangazamakuru byo ku isi. Hari abamubonaga nk'umuntu wagize uruhare mu gutuma habaho ihererekanya ry'ubutegetsi binyuze mu matora, ariko hari n'abamunengaga bavuga ko atagaragaje ukuri kose. Nyuma y'ayo matora, Colonel Nanga yavuye ku buyobozi bw'ikigo gishinzwe amatora, ariko ntiyigeze ava mu biganiro bya politike ya Kongo. Yakomeje kugaragara mu mpaka z'ibitekerezo n'imiterere ya politike muri Kongo. Mu myaka yakurikiyeho, politike ya Kongo yakomeje kugira impaka nyinshi, ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bw'igihugu, impaka z'ubutegetsi n'ibibazo by'amatora byakomeje kuba ingingo ikomeye mu gihugu. Mu bihe bya vuba, Colonel Nanga yongeye kugaragara cyane mu makuru ajyanye n'umutekano w'imitwe y'iterabwoba irwanya ubutegetsi mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi byatumye izina rye ryongera kuvugwa cyane mu karere ko muri Afurika yo hagati. Hari abavuga ko Colonel Nanga ari umuntu ufite ubumenyi bwinshi mu bijyanye n'imiyoborere ndetse n'imikorere y'amatora. Abandi bavuga ko uruhare rwe muri politike ya Kongo rugaragaza neza uburyo ubutegetsi muri icyo gihugu bukomeza guteza impaka. Icyo abantu benshi bemeranyaho nuko Colonel Nanga ari umwe mu bantu bagize uruhare runini mu bihe bikomeye bya politike muri Kongo yo mu myaka ya vuba. Amateka agaragaza ko uko umuntu ashobora gutangiza akazi mu nzego z'ubuyobozi ariko akaza kugera ku ijambo rikomeye mu gihugu cyose. Ariko kandi inkuru yigaragaza ikindi kintu gikomeye, uko muri politike yo muri Afurika ishobora kuba harimo inzira igoye, irimo ibibazo byinshi, impaka nyinshi no guharanira inyungu zitandukanye. Uyu munsi Colonel Nanga akomeje kuba izina rikomeye mu biganiro bya politike muri Kongo ndetse no mu karere kose. Abamushyigikiye bamubona nk'umuntu ushobora kuzagira uruhare mu mpinduka za politike mu gihugu. Abamunenga nabo bavuga ko amateka agaragaza neza byimbitse biri muri politike ya Kongo. Icyakora nta gushidikanya ko izina rya Colonel Nanga ryanditswe mu mateka ya politike ya Kongo, cyane mu bihe by'amatora. Amatora yabaye muri 2018. Iki gihe cyahinduye byinshi mu buyobozi bw'igihugu. Iyo umuntu asesenguye neza amateka, abona ishusho y'umuntu wagiye agaragara mu bihe bikomeye by'igihugu, kandi nk'uko amateka abigaragaza, abantu bagize ibihe bikomeye nibo kenshi basigara mu mateka. Niyo mpamvu Colonel Nanga akomeza kuvuga cyane mu biganiro bya politike, mu bitangazamakuru no mu isesengura ry'abakurikirana politike yo muri Afurika yo hagati. Ejo hazaza Colonel Nanga azakomeza kugira uruhare rukomeye muri Kongo, cyangwa amateka ye azasigara gusa mu gukurikirana amatora yakoze muri
2018. Iyi ni ingingo izasubizwa n'amateka, ariko ikizwi neza nuko Colonel Nanga ari umwe mu bantu bagize uruhare rukomeye muri politike ya Kongo yo muri iki kinyejana. Niba wakunze iki kiganiro, bigaragaze ukanda like, kandi ntiwibagirwe gukanda subscribe kugira ngo twagure ubu bwami bugere n'ibwota amasimbi. Ndagushimiye, Imana iguhe umugisha.